fuck, bad, brick, deep, what's, shit, fuck, bad, brick, deep, what's, oh. Shikoooi vibes. What's up, guys? Today is another day. My name is Shik. And you are watching Shikoooi Vibes with Tripol. Yes, so karon at me on Taiwan, country of Taiwan. Yes, good for 4 days naman to, guys. And together with me, not just one, but we are 5 people na moadto sa Taiwan, the country of Taiwan. So, ato na gyud today. It's my first time to go there, so we will give ninyo with the people. Okay, together with me is my partner and of course his family. So, nami karon sa Mactan Airport, Mactan International Airport. Then nangaon nami. Then ganiha ni ato ni sa immigration. Actually okay ra kaayo ang dagan sa kanakon. Nakasud kami diretso. Tana ra sa mga ako. Naba mi work and then sa business ang tinginan na and then pila mi ka days dito. Ora kit kaya na family man minsan. Laban din sila basta family, guys. Alright, guys, so we're done eating. So mato na mi sa mong boarding gate. But before we go there, mag-CR sa ko, guys. So kahiyon na kayo sa tanan. So karon, man akong CR. So mga to sa amin sa lingkuran. Hindi maglingkod ni. Of course, I'm kayo mamaru. So while waiting sa mo ang airplane nga mag-open, ang gate nga mag-open. So, lingkod sa ta, guys. Ay, pagka magbarong da. So, see you there sa Taipei, Taiwan. Okay, so right now, guys, going na mi sa mong airplane. Alright, guys, so we're here at Taipei. Let's go to immigration. Hey guys, we finally arrived here in Taiwan. So nami karon sa Taipei and it's all of our first time here. Pero it's my papa's first time nga magbiyahe internationally. Charot! Let's go. Let's get cleared from the immigration. You know, we're kind of happy. Tara! Okay, go. Lakaw sa tate. Okay, guys, so para nakagawas kami, guys. Ato may mag-wait sa gate 22 because naa dito ang van nga mong gate abangan. So here is 21. So next gate, next over there. Okay. I have one bed. Did you have one bed? Okay, guys, so naan sa 710 na wow. Oh my god. Asa mo sa karoon anak? Turo ay dito. Come here. The next one. Bikuan sa room. Kami dire. Ano na yun? Lando today. Family Deluxe. Ano mo? Nandito na siya TV. Dito ang CR. Nasa bathtub. Bed. Cabinet. And nasa siya pop. Napigi coffee. Kanindot. Pilay bayad ani ba? Pilay yung bayad. Uy, this is cheap. Cheap. Pero karon nga bag-o na siya nga price around mga 18,000 pesos. 20. Bathtub CR. This is the first bed na additional na lang na siya. Let's go. Tara na. Okay, gutom. Ang Colgate natin na kayo. So guys, magnaog mi sa 7-Eleven kay di pang gutom mga tao.
So guys, gutom naman yung siya mga unsa ni. We're going here. Pag naog sa mong hotel food, very convenient siya. Kaya na ang 7-Eleven. Yes. Wow. Well, we need to buy. Kahumot eh. Among i-spend, ang ipakita po, among i-spend, among nadaog nga 5,000 pesos worth nga EasyCard. Kaya ni-join man ni sila ang Taiwan, the lucky land. Diba? Amazing kaya na ami worth 5,000 nga pwede magasto. And then ang voucher na mo guys is na ami worth 10,000 Taiwanese dollar. So kung baga, dinhi pa lang siya, kani pa lang pag-enter pa lang na mo sa Taiwan guys, is na ami around 15,000 Taiwanese dollar nga pwede na mo siyang magasto anywhere we go. But of course, for those nga accredited lang po sa siya sa Taiwan Lucky Land. But still, that's a lot of money. Think about mga 27,000 pesos na you can spend on food and also accommodation. No, diba? So, nara akong favorite. Oh, kana, lami na siya. Oh, mga 5,000 pesos. Pag basket pa. So let's go because we have 5,000 pesos. Wow, daghanon tani dunita. Bishim sakit. Wala ka ni lami ba ni tayo? Pay tani oy. Ano pa ay? Ani? Nabatay ko dito? Microwave. Dito kailang 7-Eleven dali guys kaya ano, nindaghan kay baligya. Natay microwave dito. Yes. So I have 5,000 as in. Kana pa ito inani ba? Kana na rice. Ilay pairit lang din ha sila ha. Oo, pwede rin. Ilay pairit lang. Come on. Butan Get tani. all you can. Kuha 7-Eleven shopping because we have 5,000. 5,000 Taiwanese dollars sa gikan ni siya sa Taiwan Lucky Land, and this promo is valid until 2025. Again guys, we're coming to Taiwan Taiwan. with 15,000 Taiwan dollar. We can shopping spree. Shopping spree. Oh, nindot kayo siya guys. Barato ra bagid kayo siya. Oh, 59 peso. 59 ra gud siya. So mura siya 59 po. Ay tani bi. Unsa ni? 99. Kani oh kani. Kaya Barato po yun ang food, no? mga barato ra lagi 99, 59. Kasi ako nakuha una kay kanon nabila ni kanon. Kaya na lang. Tagwa na 99 na po. Kani ako abang. Imo ha. Lima man ta kabuok. Amo tang Kim. Ano sa'yo Imo Kim? Asa mo ana? Kani ay nay carbonara. Di man ka mag-rice, di ba? Ko kasi. Kita ko duma. Ako na may kuwang. Ito ko lami ani. Ano? Asa mo? Kana na lang ako ani. Oh, sige. Kani ako ah. Alright, na dapat siya. Ilang drinks dito? Kasi 79. Na! Kadaghan dari ay. Ay, kamote. Balot, egg, ganong ito maning egg. Water book. Na may tubig dito pero kailangan ka mapalit. Ay, water sasa. Dito gamay no. Ito. Oh my God, what is this? No ice cream. Ito lang may... Kaya na lang inana. Ano siya guys? So, this is our first shopping sa amo ang nadaog nga Taiwan Lucky Land. Ka promo nga nakadaog ni og 5,000 worth
sa ilahang EasyCard. Actually, EasyCard siya guys, kay maoro akong gipili during the registration time. Katong sa akong mama o sa akong kang sheet, kay akong gipili sila is accommodation voucher. Unya, pag-check na ko sa kanang ilahang website, wa man day labot ang among hotel nga gistayhan for the accommodation voucher. So what happens there is they still send us the voucher which we can use it for food. So tomorrow, we have about 10,000 Taiwanese dollar among magasto for the food itself. So kana murag wala tay gastoon siguro no. Yeah. Ang mga kuha na lang entrance mga no. mga pasalubong ng bayan. So karon pa lang sa mga 1,000 kuan sa mga 5,000 mo na mo nagasto. 1,376. And napatay Kapatay 3,000 kapin 36. 7 6. Pero daghan na katag napalit tanawa. Wala pa yung init. Diba? Sabi ato yung kuan. Sige, go. Hindi ko na. Pila, dapat So, ba sila mo register, anak? Dapat sila mo register prior to coming to Taiwan. Taiwan. Pero pwede rin ka makaregister sa airport. But you can register prior to coming to Taiwan. So when you arrive at the airport, diretsyo na lang pud ka mo avail sa ilahang promo or kanang sa ilahang Yes. raffle. So, I-scan na nimo siya I-scan na nimo ang siya. QR code. so imagine guys, nakadaog ko og 8,000 pesos worth nga or almost 9,000 pesos worth nga card nga pwede na ko siya magamit almost anywhere here sa Taiwan. Diba? Ikaw pa'y nagbakasyon, ikaw pa'y tagaan og Taiwan Lucky Land. This is not sponsored. Thank you so much to Taiwan, the heart Yes. of The heart of Asia, where Meet Your Garden is born. Hobing Stay. Mura siya Myeongdong, Korea. So much fun. Like that. Oh, look at this. Oh my god. Look at the busking diri guys happening. Look. 握你的双手，感觉你的温柔，真的有点自